Tại PDIANG cái tổ city, PDIANG, PDIANG cái tổ city, nakaliang jongi ko party, nakaliang jongaro, so man ong ba nga brom ya ke ikaray ke ba nakaliang babat lesyo. Nganong dan kanono ka jingto. Ngidon la ka jong karukom perkat. Ngidon la ka jong karukom penyai ya ki kam ki jam si ila bandon ka kan kom perkat ka bakam phe. Di ndai nganom da ong ka kalong ka bom dei dan ka dei. Dan ndai nakaliang jongi ko party, ma be ila simya ka ba hadok kan resen semua. Dan apa yang kadang ke wala si walat ya kata orang orang ke kawan dan semua jadi ngisim baik ke kawan ila ai kata orang tu bakal orang tak kunta dan kalian jongi kum ke parti ke kawan ngisim ya kerah kau beda kan kat diri sebang semua ngikram dan kan nak kecil atau pihak kau beda ke jengdo ya kino kit kam jong ke parti nak kalian jonga na soban orang kumli Hanga himan wai bangangin sekam baka patir kalau kunta. Bangando tang wai nong takbot olum deu nong kikam ko patir kalau ke jinduk baklawe. Kan persangkat balak. Bangam de bandu wat tang wai ru nong takbot. U bala jubut yang akam tam sunko ba de ban bot. Ba de ban bando na ban pet nok nakin kesane. Nombor 2 pede ke jing haka politis la ne hadu ko kamru. Kat banang yo sibon ki parlo. Bandon kajing kesejam. Ya kan orang kekam politics parti dan ini kan orang kekam. Apa katakan orang ke bawah tu. De nak kalian jungi ke parti ini pun maka ya tak katakan. Nilai apa dia bat nilai keren bat kalau long pun tu kumakan. Nak kalian jungi parti. Apa dia? Kadang-kadang jing temu mulu banang ayuban sembiang ni kata nak sikan sadon sedang kau ipat berarti banyak kan. Maka politik saya rasa mentami lacai sisi ni iya politik dalam dia mentau sibrai dan arbanai lainnya pai biang ni mentaki development apa ke haki weki state tu dan sibon ki jingjang mi nang tu join sini dan pai biang join sini juga apa tu kum kita ki ibu kita ke politik kalau punta. There are some apprehensions that they are not happy with the nominating VG KYNTAIT. See, everybody has the right to express whatever they have in their mind, the concerns or the decision taken by the party. There's always a platform within the party as I've said, to dialogue, to interact and to have a consultation with respect to any matter related to the party affairs. And in this regard, I would like to say here that the letter which you mentioned just now was basically the letter which has been leaked out from whatever sources. And but as I have requested, kindly respect, this is the internal matter of the party. We have sorted out. I have personally met the Shillong city and everything has been settled.